Mimiyayang paganaka, Senator Grace po kareng water concessionaire apakikwanan dang alima matad supply danum ngening kaleldo. Agpangking senador malyari kanong maging sangkandareng marakala health risk, pachekyawanan lang supply danum reng memalen paulining mapaling panahon. Minunaning migpaganaka ing Department of Health kareng memalen adalasan daing pamaninum danum ngening kaleldo bang aiwasan ng heat stroke ampong dehydration. At atanda ng miki-author ya Senator Po King Senate Bill 102 ang magnasang gawang Department of Water Resources bang masalesi ng miporma ring batas sampong pulisiyang ating kebalwan kareng problema na ning danum king bangsa.